салом шунавандагони азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯзро мустақиман бо таҳввулоти тоҷикистон ва ҷаҳон аз студияи марказии радиои моҷир мешунавед. имрӯз душанбе 1 июни 2020 сол аст. ширкати ҳавопаймоии уралские авиалинии санаи 29 майи соли ҷорӣ аз Москав тариқи парвози махсус 49 нафар шаҳрвандони тоҷикистонро ки таи чанд моҳи охир дар боздоштгоҳи муваққатии шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия нигоҳдорӣ мешуданд ба душанбе интиқол додааст. дар ин хусус дафтари матбуоти вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. ҳамчунин гуфта мешавад ки дар парвози чартерӣ анҷом додашуда интиқоли ҷасади 13 ҳамватанони дар Русия фавт карда низ сурат гирифтааст. ҳамин тариқ дар давраи аз 19 то 30 майи соли равон 680 нафар шаҳрвандони тоҷикистон ки дар боздоштгоҳҳои муваққатӣ барои нигоҳдории шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия қарор доштанд ба Тоҷикистон баргардонида шуданд ки дар ин давра низ ҷасади 58 нафар ҳамватанони фавтида ба ватан интиқол ёфтаанд, гуфта мешавад дар хабари вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон. инчунин дар хабар оварда шудааст ки дар доираи нақшаи бозгашти тадриҷии шаҳрвандон ташкили парвозҳои чартерии ширкатҳои ҳавопаймоии ватанӣ ба Русия ва дигар кишварҳо таҳия шуда истодааст. ҳамзамон бояд қайд кард ки раванди бозгашти шаҳрвандон аз хориҷа аз фароҳам овардани шароити зарурӣ аз ҷумла мавҷудияти ҷойҳои мувофиқ барои карантин дар муассисаҳои тиббиву табобатии Тоҷикистон вобаста хоҳад буд, омадааст дар хабари вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон. бо чанд муддат баста шудани сарҳадҳо ва қатъ гардидани парвозҳои мустақим миёни кишварҳо сарсониҳои шаҳрвандон хусусан муҳоҷирони меҳнатӣ каме зиёд шудааст, вале бояд як нуқтаро дар хотир дошт ки ин ҳама маҳдудиятҳо муваққатӣ буда чораҳои рӯйдаст гирифта дар хусуси бастани сарҳадҳо ва қатъ гардидани парвозҳои мустақими байналмилалӣ аз роҳҳои муассири пешгирии панҷшавии вируси COVID-19 маҳсуб меёбад ки дар ин рӯзҳо ҳамаи кишварҳои олам баҳри таъмини амнияти саломатии сокинон аз ин чораи ғайриинтизор роҳандозӣ карданд. ҷои тасоф аст ки баъзе аз нафарони манфиатхоҳ бо истифода аз фурсат дар ин лаҳзаҳои ҳассос ба боварии шаҳрвандон даромада ононро мутмаин месозанд ки тариқи нақлиёти заминӣ аз Федератсияи Русия то ба Тоҷикистон онҳоро бурда мерасонанд. ҳолон ки сарҳадҳои Русия, Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва Тоҷикистон то ҳоло бастаанд. тавре дар шабакаҳои иҷтимоӣ дида мешавад, нафарони тамаҷҷуҳ таи чанд рӯз аст эълон доштанд ки бо арзиши 15 000 рубли русӣ шаҳрвандонро аз Русия тавассути нақлиёти заминӣ ба Тоҷикистон интиқол медиҳанд. дар ин зимн сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия бо нашри як матлаб аз шаҳрвандони Тоҷикистон дархост намудааст ки ба ҳар гуна сару садоҳои беасоси нафарони манфиатхоҳ дода нашаванд. дар айни замон ҳам роҳи заминӣ ва ҳам роҳи ҳавоӣ дар пасманзари вируси ҳамагири COVID-19 барои сафар ба ҳама кишварҳо хусусан ба Тоҷикистон ғайриимкон аст. аз ҷумла дар матлаби нашр кардаи сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Русия гуфта мешавад: аз ҳамаи шумо бори дигар эҳтиромона хоҳиш менамоем ки ба маълумоти шубҳанок ва носанҷида бовар накарда сафар ба самти Тоҷикистон тавассути нақлиёти заминӣ, автобус, такси ва ҳар гуна мошинҳои дигар худдорӣ намоед, зеро сарҳадҳои давлатӣ миёни Русия, Қазоқистон, Ӯзбекистон ва Тоҷикистон бо мақсади пешгирӣ аз эпидемияи дар натиҷаи сирояти коронавирус ба вуҷуд омада ҳанӯз ҳам баста мебошад ва воридшавӣ ба қаламрави давлатҳои мазкур аз ҷумла тавассути воситаҳои нақлиётӣ маън аст. маврид ба тазаккур аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташкили парвозҳои махсус ба чанд кишвари ҷаҳон шаҳрвандони ҷумҳуриро ба ватан баргардонид. аз ҷумла чунин парвозҳои чартерӣ аз миёнаҳои моҳи январ то ба ҳол миёни Русия ва Тоҷикистон чанд маротиба роҳандозӣ гардиданд ки дар навбати аввал шаҳрвандоне ки дар асоси қарори додгоҳҳо ҳукми ихроҷашон аз ҳудуди марзиву маъмурии Федератсияи Русия содир шуда буданд ва бино ба баста будани сарҳадҳо онҳо наметавонистанд дар муҳлати муқаррар гардида Русияро тарк кунанд ва дар боздоштгоҳҳои муваққатӣ барои шаҳрвандони хориҷӣ дар минтақаҳои алоҳидаи Русия нигоҳдорӣ мешуданд. инчунин занон, беморон ва нафароне ки дар оила шахси бемор доранд ва ё бо сабабу омилҳое доранд ки рафтани онҳо зарурати фавриро тақозо мекунад, тавассути чунин парвозҳои чартерӣ то кунун ба Тоҷикистон интиқол ёфтанд. аз ин лиҳоз ҳамватонон бояд ҳушёриро аз даст надиҳанд ва танҳо ба хабарҳои расмӣ эътимод кунанд то ба доми қалобону нафарони манфиатхоҳ наафтанд.
شما خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید و حالا کمی خواهیم از مناقشه سرحدی میان قرقیزستان و ازبکستان سخن خواهیم گفت. در نزاع برخاسته در مرز ازبکستان و قرقیزستان زیاده از 150 نفر شهروندان هر دو کشور زخمی شدند. در مکان مناقشه گفت و شنیدها میان هیئت‌های دو کشور ادامه دارند. دفتر مطبوعات قشون‌های سرحدی خدمات امنیت دولتی ازبکستان در شبکه تلگرامی خود خبر می‌دهد که برای حل وضع در منطقه نزاع رهبران مسئول مقامات محلی هر دو دولت ملاقات کردند. وضعیت حالا تحت نظارت است. برای رفع سبب‌ها و عاقبت‌های مناقشه چاره‌های دخل‌دار اندیشیده می‌شوند. خدمات مطبوعات حکومت قرقیزستان خبر می‌دهد که امروز یکم ایان سروزیر ازبکستان عبدالله عاریپوف و معاون اول سروزیر قرقیزستان کوپاتبک بورونوف سر این مسئله ملاقات خواهند کرد. ناحیه سوخ یک وادی معموری و حدودی منطقه فرغانه جمهوری ازبکستان می باشد که پورا در قلمرو دولت دیگر احاطه شده است. این مکان معموری برای ازبکستان و برای قرقیزستان انکلاف می باشد. پس از گفتشنیدها بین مقامات محلی قرقیزستان و جمهوری ازبکستان 31 می درباره مناقشه بین ساکنان دهه چچمه ناحیه قدمجوی ولایت بادکند و دهه چشمه ناحیه سوخ قرار قبول کرده شد که مقامات حفظ حقوق هر دو کشور نظارت همه‌جانبه قلمرو را به راه مانند. آمده است در خبر دفتر مطبوعات حکومت جمهوری قرقیزستان. طبق گزارش‌های تصدیق نشده 12 نفر شهروندان مجروح شده ازبکستان در حالت وزنین قرار دارند. یادآور می‌شویم که مناقشه بین ساکنان دو دهه که به تابعیت دولت‌های علاهیده داخل می‌شوند بر اثر تازه کردن چشمه به وقوع آمده است که از آب آن ساکنان هر دو ده استفاده می‌کنند. در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده است صدای تیرپرانی نیز شنیده می‌شود. همچنین در نوارها می‌توان دید که چگونه مجروحان را طریق یاری تعجیل انتقال می‌دهند. از خط عمومی سرحد ازبکستان و قرقیزستان تقریبا 95% آن موافقت و تعیین و علامت گذاری شده است. در عموم برای معین نمودن و علامت گذاری کردن خط مرز دولتی قرقیزستان و ازبکستان 31 جلسه هیئت‌های حکومتی، 96 جلسه گروه‌های کاری توپوگرافی و 2 جلسه گروه‌های کاری اید به مسائل حقوقی تاکنون برگزار گردیده است. و از مرز قرقیزستان و ازبکستان به ارمنستان می رویم. سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان از آزمایش مثبت کرونا ویروس گذشت و این را در پخش مستقیم در صفحه فیسبوکی خود اعلام کرد. با گفته سیاستمدار همراه با او از کووید 19 تمام اویله‌اش نیز سرایت یافته است. نیکول پاشینیان و نزدیکانش حرارت بلند و دیگر نشانه‌های بیماری را تا حال در خود احساس نکردند. من هیچ گونه نشانه‌ها نداشتم، اما با نظر داشت نقشه بازدید از قسم‌های حربی من سنجش را سپردم و جواب آن مثبت برآمد. سنجش‌های تستی دیگر از اویله من نیز مثبت‌اند، گفته است نیکول پاشینیان سروزیر جمهوری ارمنستان. به اندیشه خود نیکول پاشینیان وضع سلامتی او در حال حاضر خوب است و آن امکانی از خانه به حکومتش نظارت کردن را دارد. در حال حاضر همه ملاقات و گفت‌وشنیدهای سروزیر با اعضای حکومت و رهبران دیگر ساختارها طریق ویدیو کنفرانس دایر می‌گردد. همچنان خاطر نشان می‌سازم که امروز یکم ایون نیکول پاشینیان سروزیر جمهوری ارمنستان 45 ساله شد و سال 2018 تظاهرات سرتاسری در یریوان را رهبری می‌کرد که آن تا به استعفای سروزیر آن وقت و سابق پرزیدنت سرژ سارکسیان آورده رسانید. بعدا در انتخابات جاری شده از میانه چند تن از نامزدها به مقام سروزیری نیکول پاشینیان غالبیت را به دست آورد و تاکنون حکومت جمهوری ارمنستان را رهبری می‌کند. طبق معلومات دانشگاه جان هاپکینس در ارمنستان 9282 حالت سرایت کرونا ویروس معاین کرده شده است که در عموم 131 نفر بیماران از ویروس کووید 19 تاکنون ثبت دیده‌اند. مهمترین خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید و اینک از ارمنستان به امریکا می رویم.
تظاهرات در شهرهای ایالات متحده آمریکا پس از مرگ جورج فلوید سیاه‌پوست که 25 می در مینیاپولیس هنگام بازداشت کارمندان پلیس به هلاکت رسید ادامه دارد. هزاران نفر در سرتاسر آمریکا برای اظهار ناراضگی خود به کوچه‌ها برآمدند. در بعضی از شهرها تظاهرات تا به جای رفت که دیگر مقامات پلیس آن را کنترل کردن نتوانستند و مجبور شدند که سربازان گارد ملی را به کمک دعوت کنند. در ده‌ها شهرهای آمریکا در روزهای استراحت ساعت کماندنتی جاری کرده شد، از جمله در شهرهای مینیاپولیس، واشنگتن، لس آنجلس، میامی، پورتلند، سان فرانسیسکو، چیکاگو، آتلانتا، ایندیاناپولیس، فیلادلفیا و دیگر شهرهای بزرگ پر از ازدحام تظاهرات ساعت کماندنتی جاری کرده شده است، اما این هم سطح راهی تظاهرگران نشد. مرگ جورج فلوید باعث موج اعتراضهای عمومی در سرتاسر آمریکا گشته است. اعتراضها حداقل در 3 شهرهای بزرگ تا کنون ادامه دارد. کار تا به درجه رسید که تظاهرگران شام 30 می در یک چند شهرها نقلیات‌ها و دکان و مغازه‌ها را غارت کرده و آتش زدند. در نیویورک باشد حداقل 20 عدد نقلیات پلیس را تجمع تظاهرگران به کمی آتش کشیدند. در یک قطار ایالت‌ها پلیس علیه تظاهرگران از گاز اشک‌آور و تیرهای رزینی استفاده کرد. در جریان تظاهرات در سرتاسر آمریکا بیش از 1300 نفر بازداشت شده است. ساعت کماندنتی در لس آنجلس از ساعت 8 صبح تا ساعت 17:30 وقت محلی بگاه اعلان کرده شده است. اریک گارسیت شهردار لس آنجلس گفته است که وضع کنونی برای او لحظه دشوارترین از زمان آشوب‌های لس آنجلس در سال 1992 است. در آتلانتا باشد اعتراضها پس از اعلان ساعت کماندنتی نیز خاتمه نیافتند. قبلا پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته بود که مرگ جورج فلوید در این روزهای مشکل دل آمریکا را باز هم پردرد کرده و خشم و غضب مردم را به بار آورده است. گفته می شود که در نتیجه تظاهرات یک کارمند خدمات فدرالی امنیت ایالات متحده آمریکا نیز به هلاکت رسیده است. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعته تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو ماجر شنیدید. در ساعت‌های بعدی با خبرهای تازه سلامت باشید.